UMDC ke jayau badan si chen la pendam juro ja kajing wan kendal ki boit ya ke office ke siu ke bawanda ya kajing juro ki mar ki breu mata kasi UMDC budai UIM ke HGC badan si lu ong ba kajing lek ki polit krem perkat siu ya ki breu ki kena ki kelung ba teman ki ke kelak tak ajur luang ba unlek ujor kan ni ki boy budai pe ha kajing wan kena ki polit menmit ha office ke siu kirapan betai terkas bun pautli ke bawanda ya kajing pat ki yit jong jing breu bat ketak ru nak jing sat jongkel igi babun gitemen bagi kena sang kio dah kasih ke sang kio timmet dah kasih ke sang lagi kemudian syuting ke jing perkat buram ekor dan syuk tidak kan ni tak bolang ngana kondem kena bat ni sangi halik his kabor ke bari ban ke bahlot yang dari Human Rights Commission USP ingi hab ni ikan ni sebentar nomor dia ni mentah ui ban komisit kata kan jing kali nomor pihak ban komisit je kan ni buat nanti sedia dengan tentu polis department bagi perkat bahasa si mengenung senjam perkat bagi ni residential area kamu harus kena ni apa saya apa jam soal ni one camp kan one camp di one bedung tu ding du ni boleh bentar deh along pertama ni haying jungi saya dim tergas ibu mi tak keding ngam peji miswang ibu mi tak trem bentar keding ngam tip ki teknologi bentar bakal ham start aduh ba ulung apa kelau pun ulung apa kamera lah ingking tu Pio jitu kemudian itu lagi jing misal ni kita song sak. Ada itu lok hal asu lok ikon juga susong ben kila kilo kali kala. Itu tahu su ayam kali pas sedem kala. Tapang sedem kala. You sedem ngam tip cu nama dia tu ngalong panik ngam panik. Apet jam lok ikon ni ngalong apet nong su. Tak tahu soang mah. Jing dia terlalu berat. Mesti pos dia tak melalong su. Melalong. Sampai su amin bit RPG CBA relay. Kadang kita kerja kiri juga kita dalam isu habakin aman kuang tergas ging dia urut right. Betul. tak ada kumtah ya. Kumong ang film dia kani ka massive failure ng government. Ki kading trade Turkey jongki kading mamsap kading demand jong ki sang babun. Ya bun ki kampi kini ki demand ki sngap. Kita bila ka jong. Open for dialogue ni ka dialogue ang inga suya ta dialogue puisi ka kam. Dia kini ka penlong ni ki bre penlong facilitate bagin mi sakmat ni bagan ja gini bro. Dia mentah kini mentah security failure jong ki menen mentah kata ki kum kali menne uin ba kli ni jam mentah sih. Kan ini gila. Dia kata hai. Minta ya kita ingin memo pede hampir kita tolong ba P1 si polis ya P1 si cakap baik ba hindi ki man kuang kumar kat seba bodon ni dapat kan ami kulung ge bodon ni ni jan boy kulung deng tu sulung bis po kapratia apa kurumjing tia Kungki bentar ke penjual sahing beliau. Ini juga kita kami kait ke ibaro kita hampir kita jadi kita mesti jadi kita untuk lipit untuk kita seluruh bagi yang tu aja betul dengan kita apa jadi Tu badan zel kenjat